Hamani sitha saModekhayi lowakhunjulwa, bekathi uyentisisa mabatela Modekhayi tigodho tekulengiswa afe. Kanzi kube bekahlakaniphile, ngabe waya kumarekhodi, wayawucisha konke lokhu kumarekhodi ngaModekhayi. Ngoba Modekhayi ngeke umbulale ungakacishe emarekhodi. Lamuhla wena nami esihlobo sami, akunendzaba ukuthi sitha noma titha tingaba nganani. Mangabe tingalwa nawe, kanzi atikaye embhalweni lokhuluma ngawe. Umbhalo lothi tonke tethembiso taNkulunkulu tinguyebo na amen ngaKristu. Lo mubi angakacishi lapho noma yini langayenda ngeke agucule kuthi wena ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela ukukufunzela kuGenesis 21 verse number 8. Umntwana wakhula. Kwathi mhlazana lonyulwa Abraham wenda lelikhulu litsili. Ngicela nekukufunzela ke encwadzini yaGalathiya sahluko 4 verse 29. Lithi kodwa njengobe lona lowatalwa ngalokwetayelekile watingela lona lobetelwe ngekwamoya, namanje kusenjalo. Ngicela ukunakisise lokho, ngoba nawe kungenteka ukunasimo la lithi live lenkosi namanje kusenjalo. Kuyatingelwana la, lo wenyama utingela lo wamoya, lo wetethembiso, lo wekwezanywa ngemandla utingela lo wethenjiswe nguNkulunkulu. Angiyibeke kanjena ke lendzaba. uNkulunkulu uthembisile Abraham naSara kuthi bataba nemntfwana. uNkulunkulu loku la kwethembisile abanako. Wethembisile ushido wathi ngeke nikhone nekubala, kepha nyalo iminyaka iyahamba kuthule cwaka, akunalutho, kuguga kubhokile. Bo-Abraham naSara ke nabo nkosi yami babuka bomakhelwane, labanye abazange sebamuve nekumuva uNkulunkulu empilweni. Babona bashaya ngabo-2, bashaya ngabo-10 webantfwana. Bathi mabaya enkonzweni, mangabe bekungathiwa bebaya sesontweni, baya enkonzweni beva abantu abasanda kushada bayafakaza, sekunetinswane letikhalako. Bahle bamenywa kuma-baby showers ebantfu. Bona solo bete baby shower, bete umntfwana, kude isign, kude lifu lelincane lelikhomba ukuthi umntwana utaba khona manje namanje. Uyayibona frustration, uyasibona isimo sabo. Manje ke uNkulunkulu ngimangalisa ngekuthi ngoba phela abantwana bavela kuye, sewubapha njani ngaHagari? uNkulunkulu akasabavimbeli ngani, ngoba phela kutalwa kwaHagari sekusibeka la. Lithi live lenkosi lo bekatelwe ngalokwetayelekile. Kungenteka ugcwale tiganga ngenxa yokuthi tethembiso taNkulunkulu ngathi atibonakali, bese ulandzela tindlela letetayelekile, tindlela lotivako talabanye kutsi tiyaphutfumisana, kanzi utidonsela emanti ngemsele. Lendzaba lamhla ngidayiphetsa ke ngekuthi lo Ishmayeli, lo wenyama, akamhluphanga lo wetethembiso ngekutalwa kwakhe, ekutalweni kwakhe, kepha wamhlupha ngesikhatsi sekakhula. Caphela tintfo letilwa netintfo takamoya. Caphela tintfo letilwa nesikhatsi sakho emthandazweni. Caphela tintfo letilwa nebudlelwane bakho naNkulunkulu. Utibukisise ukuthi engabe tiyiteni luphawu lwanang Ishmayeli lowagcina utilandzela yena. uNkulunkulu akubusise,
Amen.